Aku adalah dukun. Licik dotaku. Jangan lupa, kalian boleh bertanya, tetapi passwordnya jangan lupa. Licik dotaku. Durian. Aku adalah dukun. Mari jual. Akan kuratakan semua dukun-dukun yang ada di dunia ini. Karena akulah dukun yang paling terdahsyat tahun 2018. Wahai makhluk-makhluk bumi, kalian boleh bertanya kepada saya apa yang ingin pertanyakan kepada saya. Nah, seorang lupa rokapna, nah magoan, boy mesuk kutuau. Visi ketua. Au dukun sudah lama jomblo. Unang mahamusay marbadai. Ale. Halo, Eh, baju pasuok na. ano tayo pasok na tayo? Lupa. Iboto ko pasuok na may dang na pura-pura bo. Iboto ko man nadang. Durian licik do takku. Ibu iboto ko bata pura-pura lupa ho. Pergi dah mulai. Ho nomor 2 doro naik ko man minta pisi ko nomor 2. Oh, ni mangido ramana do lihat jo nomor opatnya nomor togel iba. Dok ko maasi suku na mutuaw. Nomor togel. Nomor togel, Oh. nomor sedia selana dalammu. Aso terhato pa mamora sa Malaysia. Nomor sedia selana dalammu nikudo. Semekin. Nomor 20 lalu. 2 lima buat. 2 lalu. Oke. Opa angka do ba? Hah? Opa angka. Ola 2 lima buat pada buhu ho mulai na pa angka. Acu pada awal na mutuaw. Udah potak lupa ko na mutuaw. Nah, serius dah nah. Pokoknya buat madawan jangan banyak ngomong. Halo, asing macet-macet sinyalon. Halo, macet-macet sinyal. Mbak buat nomor tuh gelibanin na. Bersik, HP no toto doh. Dabo mau mamorah ho. Sonas 2 lu keluar. Isi mamuseng. Sada-sada hamu marpanukut tuau. Sada-sada marpanukut tuau. Dang nala merbadau di bagas sadarion. Alay. Pabuahon. Naoboto. Roa masih manjador pak makatay. Audio cian. Hahaha. Visi jo Magdalena. Hu pisi di biru hamu na suboy ni. Naruar-war ro pakai muna. So marlapatak kamu harwa. Ni kang boy ni. Akam na marlapatan na hamu na pakai tamu na. Nargarga itu orang kamu. Halo, Pung. So. Halo. Apa? Cici dotaku durian. Suku nomu. Rok apa, Pung? Apa rokap? Iya, rokap. Berapa umurmu sekarang? 26. 26. Ya. Apa kerjaanmu? Marpabrik. Marpabrik. Ya.
Dulu bidem maju kosong rokakmu. Done rokakmu. Dia mau lawa, Pung. Pung. Ma, dalam doke rokakmu di bagas tahunon. Pasabar-sabar maju song nedok penilagui. Pasabar-sabar maroham. Aku dulu, Pung, aku, Pung. Ah, ho, di umurmu. 22. Ho, ngagitel ho mar. Ho, nang rokakmu gitel mo ho. Hari aja maju ho. Ada yang suman, Pung. Pungin naon. Emang mau ngambil buah arwah bentuk kok. Opung yang. Wak dangi sapa ubah. Visi, pai maju sada-sada. Hepot tamu nak. Mau tuh jadian tuh bodar-bodaran. Ho minta pisi 10 heli. Gilir aku pisi ho tamate ho. So ngilam. Licik kok takut licik. Durian. Picik do takku durian. Nang sis kuno mutu au. Itu kuno boy do piau langsing madda. Berja om. Lupa boga. Boy do piau langsing. Melu. Saya di umurmu. Boy do piau langsing. Saya di umurmu. 35. Ah, Bisa jolo. Semak katai. Molo upa buah sadia. Molo upa buah ahlan umutu au. malenok ko ate. Durian. Dami o durian, godang duriakku. Agi amang malenok ko. Wah, pengalisi mi di sikareti ngepung. Una pula-gudak kata mi terdokon. Una pagudak kuata mi terdokon pa bo aslan no mutu eu. Budang garam merah pung. Do tibaho. Dang huisap. Lemat wow. Hepeng 500.000. Tahunnya cacing mi ate opung. Durian. Tahunnya cacing mi ate opung. Alay pa buah petu ho. Alay mo lo terbukti do kasih non. Do lo mo niroham mang nasa dia melenommu. Pangalian mo madao dia. Alay bolonga 35 umurmu. Obat na alami do. Alami. Foto hodo alami. Pertama, rajin tiap pagi olahraga. Perbanyak minum air putih. Kurangi makan malam. Itu aja. Mantap ate opung. Mulai ate opung. Olo malo. Durian. Saya adalah dukun-dukun sebaik hati. Saya bukan seperti dukun-dukun yang lain. Saya adalah dukun sebaik hati. Mata hepeng dua roh, hobi si jepung. Paima, sada-sada kamu. Alay on, unang betamu turo kamu nada. Ingat tamu nai, sekedar menghibur don. Opung boru pisi jolo bohado na masa di pantah. Anu mau pa deh? Mantap pangrit mau liate, jengkol kalian. Durian licik do taku paima kamu. Licik do taku durian. Halo? Waduh. Dia tinggal muna. Bahasa macet. Dan baga signal mote. Dia tinggal muna. Saya dia sonari umur muna. Di rumah. Hope katanya macet-macet sinyal muda ada durian. Macet-macet sinyalmu. Di Malaysia asis kunommu.
sinyalmu. Ini bebek majinyan sinyal nai. Hamu nadongan di dia pe hamu maringana. Sai totum hamu mardinggan basa. Halo, Halo, Opung. baju pasona. Licik do otakku durian. Si suku nomu. Gue do manukun Opung. Kau dokon si suku nomu nak pala manukub beho. Adingan do marsirang siya nama takku. Jujur don, kata yamon, Jujur, ngamuli harwa. nga, Marga hamat tamu. sinaga. Nabohado harwa hira-hira buasa nang marsirak kudu amat tamu. Dulu pa buat. Bahasa ikon pabokku. Asal botok kronologis na, dukun bukan dukun sembarangan. Dan ulah mak menegak rumah tangga ke jolma. Aku horon manukku do adigan nang na utu dumang negay. Adi gedoho, marsirang do suami. Pangiduan mu harwa lomo doro marsirang do suami. Lomo, Oke. Asal terawang. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Begi. Di pertengahan ni tahun, iko marsirang do suamimu songot pangiduan mi, alai hormat baik keputusan dan nonani. Iko tinggal hono musa diri na suami mi, dan na suami menenggil hoko. oh ikon na meninggal hon. Alana bulu terawang sanom. Alani pangalahon suami mi. Muak. Akhirnya ho mengambil keputusan sendiri. Dan itu membuat pelajaran bagi sang suami. Itulah. Di pertengahan tahun engkau akan marsirang dengan suamimu. Karena itu juga yang ingin kau inginkan. Itu demi kebaikan kalian berdua. Tetapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Paham ya? Jangan langsung marsirang. Alai padau-dau, maju padau-dau. Alana bulungan padau-dau nonani. Isi dan dalam tubuh orang nirohan suami itu ho. Baru denggamban nemu rumah tangga muna. Terjadilah rumah tangga yang harmonis. Jadi abis si adigan musik dapat rokap. Dan tetap dulu suami mirokapmu. Alai udah kau sadar hal tuh ho. Boleh marsirang dulu suami. Kau akan mendapat rokap yang lebih buruk lagi. Bah. Tapi jangan ambil keputusan. Padau-dau. Undang termarsirang. Oke? Mengerti dah ho? Tidak teh. Ingok mengatakan, undang ambil keputusan yang tidak. Padau-dau, maju padau-dau. Alana, boleh padau-dau kamu. Di situ dalam tubuh holong ni rohani suami itu. Alana, suami itu tidak bisa hidup sendiri tanpa didampingi oleh istri. Bah, bolok mangoli musik gimana? Dan mangoli, yakin maho. Alai dengan satu hal, mulai pada udah ikut lembur judo ho. Unang gak bisa surang. Alana dalu do haja hatop di bain haburjuon. Good ya. Licik do taku, licik. Durian. Ngerti? Berarti molo sirang orang harung be dapat jodoh be na baik. Boy dunia yang dapat mujodoh lesong naudok kodi. Unang macam marsirang. Utamakan keselamatan pernikahan. Bah, molo ikon dalanna do marsirang songon dia. Dalan naiko marsirang. Bolo ni sirang ni hamatean. Boha baheno ni. Bigyan lagi. Bolo ni sirang hamatean tak pola boha. Muli ho, tak bulan muli tak ko. Oke, bikin hataki. Alai bolo terjadi bolo tokodo ko ni. Ahli nemu tuau. Liam mana dos ni roham, oke? Halo? 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 Halo?
Hmm. Hmm. Amang tahe. Adong do HP jolma. Namangi dong lamar sirang. Harusnya mulutung sedengkan beper. Mulu sudeng gambe rumah tangga. Durian. Durian. Jauh. Sini. Doko mah licin. Oh, Mama Ngalusia ha. Lagi main now. Yang jelas. Berjujing tak pisi. Tuhamuna unang madiulahon akan aso denggani. Halo? 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 Bapak Sokna. Dia di tahun. Halo, ini termacet. Bapak Sokna nih kurang jama-jamai hodisi. Nek kena pengen gudang nak antri boto oro. Baca Pak Sokna, lu mau. Coba makatai mah. Baju Pak Sokna jauh lebih horo, jauh lebih Pak Sokna. Nado? Durian. Durian ada. Dak soni Pak Sokna, dak soni. Nang Tuan dia do. Batring boto ho, itu Madalina. Boleh boto ho turun. Dokon atau? Ada itu. Ini merhua doh. Nama screenshot doh, na buha doh. Yang jelas. Saya berjuang mati. Antri. Marbuha bahenok kita. Hamuna kadolma. Halo? Halo Pung. Baca Pak Sokna. Licik do takut durian. Asis kuna mutuau. Ai marisap do Pung. Asis kuna mutuau ini kuna nak suku-suku diriku. Dah Pung. Mana ku kabar saya do Pung. Ay asik ko. Udah itu dah. Sebenarnya ku kabar ni mu dope. Udah. Oh, dah tu dah. Baras ko na munik ko do. Napala sosok cantik ko di sigo. Agar ulay ko di kitang narambukan bursik ko. Yung makalit niya nagating. Gitel. Nyo. Aida. Salam jolo, Pung. Anak bercinta do coko bursik mah. Wasa api turuk ko. Asik ko na munik ko do. Apa nanti kena muli? Adio ko muli. Allah, Adio umur mo sanari. 27 tahun. Sa ulan na muli na maho. Amin na Pung, amin. Tohori kan? Amin. Alay belum sa doho muli. Unang lupa lihat ko manangahati mang nadibben. Alah Pung, mereka pengaribu ada calok kuda Pung. Wala matukoy mamang nabrakabangan ribut ako dulyaw si. Halo? Halo? Masih mati sinyalon. Aku adalah Datu. Dang Datu Balanga. Dang dukun beranak. Gue di Rio baju nih mau lihat.
Isi mau si tahe. Enda gudang na antri bilang boy be. Nih dia si aku akan na serius. Akan na burju. Akan na malas lehonon. Akan na ulit isi. Halo mental-mental. Halo mental-mental. Licik do otakku. Durian. Asik namuna. Licik do otakku. Durian. Asik namuna nih. Kamu udah tidak mati kan? Durian. Ribut deh bersih. Ribut tuh durian. Ributan. Asik kuna muniku si ribut semekel. Tak kedegian. Nah, singan. Tahe. Horas nakanda horas. Nungariti do orang riti kau. Sonia nia. Bottom. Angat tuh si bursa tuh Shopee juga sanoko. Anggo satu si doon. Maksud dan tujuan di video on. Secara langsung on. Udah pola son. Christine, Akan mga tusi somma. Christine. Meron di ba suki? May pakai daun. Halo? Halo? Martol-tol. Mati sinyalna. Adong penampakan ni pudin badukun. Bado masa tujoloon. Holit nai salam damai sekala sebalik apa? Ada maksud na gue. Sabar-sabar hamuda pai maju lada. Isya museng. Oke. Si piga do buat nan nopung kim na lau per dang ulah pa nomor tuh hamu. Mau dapat tapi hamu nomor dari dia namun tua bersih. Bagi sopet. Licik do otakku. Durian. Panggil duamu. Tangi do aku nyanopung. Setiap kerejo soya sonang ni gosro. So dia dai. Kerejum. Nyon ni par kerejo fotografer nyanopung. Nomor koperasi? Dang. Par fotografer. Fotografer. Oh. Anak ini kok nagilisan ni mudo? Oh lo, soya sonang iwas roa, soni pekerjaan pung, waduh, kira-kira. Jolo, permak maju bohimi. Ngabe, nai darang matanya hari dokter sono pung. Karena rajin mandi, bersih, wangi. Dang boleh huberin seperdopa kamu dang rajin kau mandi bau hodok. Ngeri dok pungon, tangi lenta bes nih. Hataku pahit, tapi benar. Pas. Olan ido intinya. Asalam gudang fotografer, asalam gudang tuh rojol mai, akan model-model segala macam. Bayas giring. Oke, di kopi. Satu hal, belum nggak sukses so, unang lupa mabuan manuk sioto. Bahasa manuk sioto. Tang manuk merah. Dang pola, au beda dari yang lain. Tarwantar pung bolonga sukses. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sabar hampuna sudi. Isi mangangete. Na merasa diri na ganteng, maju na gateng. Unang narwa. Hamuna dongan. Ruang. Halo, Madalena. Dede pumak katai heran dede pumak katai ho. Ya. Aha. Jelas main. Aha, Madalena. Sinyal dang baga. Lici dotaku durian.
Apa yang iduanmu? Mari. Apa yang iduanmu nih? Kusebo hinta turu-turu. Aha. Bejo deh ya deh. Ya hari nau bisa ada mau. Deh bejo. Halo. Macet sinyal. Jadi nak disuruh ya. Nabu haruh. Marapung. Sepuluh mengamuk kamu televisi Joasien. Sobo tak kajul monas ngasingan. Beta matu bekati mengalangi kerang. Saya lo jauh di semerdatui. Masa pelan aku di mapang maknan lepay may mau nantrim. Karena jelas tunai junang karena jelas. Dilarang masuk na orang roha. Halo. Halo. Baju pasokna. Lici dotaku durian. Apa ngiduammu? Namanya ku jaupung bah. Ahamai? Di dia roka popung. Asik ko mekker man maluku ko asik ko. Hono lu ko marge get mar halit to na mawado ho. Aban sa mekker ko maluku pi ho mekker ho. Serius Dia aku murni. serius. 20 tolu. Dari juaha ho. Karejo seles. Mata na bota lungummu. Una Mas, mamili ano ka na po? namaw raho. Una mamili ka na namaw raho. Tangopung tangan letu namora. Makano mamili di ho. Ikaw Eh. tadili di akan di di ni si Swayhon. Una sa ganang ngalak pa dyan halit mo pa ho. Sida ka ko sales. Tangopung boto dalunguku. Ang botor niya ni at ang doktor di asa bigak ka dulmaydo. Ay gudang ko sonare buru di mata ko songo ni. Oh iya pung. Makanan nga cirok ko dang merasa pung. Ima, alay udok ko to ho. Boru ni raja. Sabar ho. Kay maurok kami. Burju majo karejo. Bantu maju na tua-tuam. Karena masih keluarga masih membutuhkan kamu. Oh iya pung. 3 tahun kemudian yakinlah. Kamu akan dapat jodoh. Udok ko matu ho. Unang uloy marhale liling-liling. Ala na gudang usang ni Jolma. Marhale 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. HP yang jadi. Sia-sia sudi. Sakero Jadi- pia uliling itu pung. Maka udok kon. Jadi molos. Nganang ko rokak mo hatop. Serius. Bolos sila na bulungan ng marahale-hale do. Unang pula marahale-hale. Alay bulungadong niat mo nga ng menikah. Minum kopi. Cari ka yang serius. Nakarong do pung. Dulu jo pung. Maka na pa sa karejo mahonik. Tingin ko tako. Wala pung. Nah, bigyan ko lang. Cuma daw karejo ko. Ito rokak mo niya ko. Nang isukuk. Dia deban mo pung deban. Yang beben. Kirim aja sa pas di bakku. Oh, jolog aja pung dah. Oke, Oh, pasti no, deban. no. Asal mata ko. Alay nak pula gudang-gudang. Oh, lo pung saya kap ya teh. Nang ulo tahi. Alay silantar merezeki mo ilate debat aja ko be. Oh, yo pung. Atau harus nak percaya itu dukun. Aku berkata realita, aku bukan dukun. Lucu banget aku lucu durian. Bye. Bye. Tahe. Lalu orang jual mohon. Orang sepuh orang sudi mau minta jo nomor menternya yang begu dia be. Begu au jo so tu lai mau na harin naon. Jelas-jelas sama katai enarwan si marmon. Jadi gue nih ho. Bergetungan. Unang muru kopung dak aku hasiak ku pai majolo. Hasiak ku jo telepon jo. Si Bang Naga. Ini buat ini. Ini siapa? Angka hasian. Do nang muruk-muruk karejo manun tabba matua ole da. Fiso pumpai mada, fisi jo kalapa daong sok kalava. Ayo jo pai matina, upung yo belstik tambunan ahayang gi, horas upung horas dan di putra. Visi ito ole to penima. Sabar dah, saya holan nam boru-boru do di visi ho. Dang jelas hopung mangot hai do. Halo. Horas. Halo Pung, Halo, Apa kabar? Marga Sinaga. Sinaga. Licik do taku durian. Akan isip ko muna po ang ito hasian. Manok ko na hajo, rokap.
Rokap. Eh, Mulu rokap. Saya di umur muna sonari hasian. 35. Usia 35. Satu hal yang aku bilang sama Ito, rokapmu Ya. kalau itu serius sama seseorang cewek Ya. dan nggak memandang apa pekerjaannya, dalam jangka tahun 2018 ini, tepatnya di bulan 12, engkau akan dapat jodoh, akan segera menikah. Ale berjodoh ke reji papung hepeng munang latu kode nomor juji. Dan di bulan 2 pung tanggal 8. Daong. Daun. Belum menurut pilihku daong. Ale 2010. Oke. Mantap opung. Jadi saya Moro bermohon. karejo sama dia. Nah, moro karejo sama dia opung. Molo karejom selagi engkau jujur melakukan segala hal, apa yang kau kerjakan akan semakin kuat, akan semakin rezekimu akan bertambah. Tapi tetap Amin. dalam hal engkau bersabar dan tetap selalu bersyukur. Berapapun yang gitu kau, ya, Pung ya. berapapun rezekimu harus bersyukur, oke? Oke, mantap. Sehat dong, Pung. Sehat. Oke, Itu Mada. yang perlu, Pung. Oke. Bye Mulai bye. ada Pung. Oh, Bye. lo, Bang Nagolo, bye. Satu batuk-batuk kau fungsi patah atas dari olo, hasian aujo. Opung tuh harjo kolorona, koloraha do tuh rok kepuar. Aujo pung, kalau pai mas sabar. Manuk ku jopung adi gam mangoli opung. Dah nggak susuk kuno muna. Amang tahe gabi datu sadarion on, versi biasa mai. Oke. Cino takut durian. Ide ho tinggal. Di Malaysia. Saya di umurmu. 20 sana. Susuk kuno mutu au. Nomor togel. Nomor togel. Nomor 3 nomor ni kolormu. Aha. Nomor 3 nomor kolormu. Apel. Nomor 3 ni kuro apel dinna mangaru do beko. Apel do. Nomor 3. Dong nomor 3, nomor apel do. Kalau kan nama dukut togel do tu au nomor togel. Bau suku jo nomor kolor memang saya dia sa boe. Masa kolor? Bako na togel suku ko tuwe anak boru ko. Sumaya ko. Abcanda do. Apa bercanda do? Maksudmu serius ya won? Aku serius cuma ngacik rohan ku. Ay botol laki bercanda. Durian. Tahun. Kali tahun. Bagak ho. Ngabi, tadi cuma jamu lagi bang sebuah bilu hidup kamu na. Oke. Bye bye. Karena nias Bye. Cium aku. Nah. Nah, singan. Masa nomor togel suku tua, ya suku nomor kolor ada oleh pabuah. Kali cigo tak durian. Halo, Pung. Ay bebohim nak tadi halo pung. Halo. Baik punyo nagatingon. Dah masa gateng dia. Hepeng na penting sonarion. Ido teh. Asa nama ngulo na gatek sonarion. Ido. Oh iya. Sabi ko lang ko nagating, paturo jo bohim nagating. Yun nagating. Paturo jo. Di masih bereng. Aro leya. Baru nagating sa oni. Mantan mo li lapep. Pangi dua mo. Ngayon ko kata he pasok na dako jo pasok na. Durian licik do takku. Iya teh pas deui. Asis ko na mo tuaw.
Hepeng. Hamadok kema. Buah hira-hira. Nama jal hepeng atau pung. Nama jalo hepek ko tuaw. Olo. Tebo mahong nang majalo mo hepek ko tuaw. Siara ko tuaw. Bangga mo anak mo dah. Sedari on. So natubusan na hakok ko. Baruang gapok ko anak ko ho. Anong tiro ko? Sediam do tu. Bago ya mah. Sediam do tu masukmu. Ay makan na udok ko na idok ko nang enggak masuk anakmu. Jadi sungguh di honok kuwi mga lusi. Bolo, angga anak unang itu hor. Dok ko maha pangiduanmu. Asuk ko mo. Boro-boro, berang no lo tuh. Jadi umurmu. 27. Ay hot to ngani ay jelas buru-buru laris ako. Ay hot ang gopik dalam hal percintaan dang gopik keseriusanmu. Alana dang gopik niat mo nang manguli. Jadi hola marhale-hale sajo. Jadi udah ketu ho. Udah jo pikiri buru-buru. Karejo majo hodengkan. Bantu na tua-tuai. Olo. Udah ketu ho. Udah ngalagat teko di patok ka boru e. Oke, Bu. Ngerti dah ho? Mengerti, Bu, mengerti. Jadi dah bahasanya. Ibad dungol. Gampek. Tapi mana kerja nama mereka operasi. Bang. Toy me, unang mabulu happy ho. Bang. Koperasi. Alana, ayo mantan koperasi ini do. Alek keburcu dia, unang mabulu happy. Nangol ko juga rasa ada boykot yang udah jauh. Bisa binoto i. Minum kopi si luak-luak. Banyak kopi. Mantap terasa. Alena memijam baju tuh ya. 7 juta pe. Boy. Imbok. Horo non imbok. Pos roh, uli langsung lah. Harus madalin non. Kiriman dan WM dah. Ada yang mau aku bilang sama kamu. Si dia bilang. Oh dia pain. Aja beef ya. Kau aja lu beef ya. Alana gue nak kena antar jadi aku bawa tuan nani inbox mau WA mas aku bawa tuan aku. Sahu mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Bye-bye. Langkai musik. Ari tonang. Saya berjuang muda sudah nahasiada. Kamu kadang aku, kakak saudara-saudaraku, kawan-kawanku. Jangan ada yang sakit hati. Untuk halo. Lici do takku durian. Dia tinggal muna itu. Di Karawang itu. Di Karawang. Kadang nek Karawang nanti yang mupu. Daang di Pondok Kelapa 2 tinggal. Oh iya. Nali pong ya upung puak. Sampai ami. Lanoko. Ngobrol ko be, lici utakku durian. Ana sepenuhmu tuau. Tentang rok kapur deh, Pu. Hakerejum. Ya biasa memang koperasi, Pu. Saya di umurmu. 26. 26. Dateng ko niyak ko teh. Gu. Opung pe cantik opung. Lo tuau. Kamu udah nipu di do. Kamu udah langkah hidup lumayan baru pergi. Udah nipu di mepu. Baru semanjuntak. Oh iya, horse itu bah. Ni singkir jopung do. Ikut jual dekat do tuang sabu tiba ada. Ada parpu di metu pung minggir jopung le itu borjut lagi. Beji jolo ada nak punasa Facebook di son. Mak price sedih kok. Anak karyawan. Sorry mak, ni coba jopung. Bersendiri, baru merintis. Itu anu pung puji Tuhan. Wajari maho, boleh koperasi. Unang balga bodalmu perjual mengerintis. Unang bulu gudak keteng terpakalor sudi. 10 juta pe bodoh hasea, baru buka sendiri awalnya. Iko modal kecil do diawali. Nang tegurang utang, iro boleh koperasi. Iko modal kecil lo perjual. Jadi iko berusaha di biasa boy buah, bisa 10 juta, nasa boy bisa 1 juta. Mulai tepung. Jadi ada tadi ni rok kabo. Oh, belum rokak, Bo? Rokak menemani dasa bambo. Ya. Ini
tahu WA-mu deh, asal tahu dulu kamu. Aku kalau Wah, aku mang, aku sorry sih baru lebo ibu di Dubai. Gitu.